X tikon isa litola X tikon di katwe liro X tikon atsa katwe liro manye beyara chiko maya chiba maro chiba tumatsa ta hatsamatsa kala X tikon rukuna ki atsa ka kadusano higher ground sa anyapa taro 206 higher ground ninglang li ilang amin lang tuware nyamo mago ase yutu pato zata loki chire apatung wa iwa kecha apatung wa Azinda chokadu kire narana amanyi ko ashula kata yuwa yuchino ta masi tarocho hiritikeno ta hatsa achanka ma yuchodina kaduna kadute katano ko yangli kaduna kadute ichitano apamlang yang kung tsukung ko alio zingpa leno yusi acha mati shati makyapamaya ara taro ko thange tsirangba yu kicho ko tsirangba na yuchirdi abam mawachang hiba yula azinda chola chake ko na chanyang isate cooking na ling pa hiba yuna chonyere Atiba nyaki ko cho February 28 lana tiki kona chanyang dashila news channel apamla kada yuwa news to role ena yutire ko longtire nyapa mai bila news yuchira ko nyira amatsi du pamyano ko longtire chenge limi suro tu chinala vero ko hatsaba la chake ko na ina chanyang hila tsirang bayu iga isade chandano isa bamna tankidana na nyino hila tsa ina geopolitical issues ninda kyonong ta geopolitical issues apam tsa ina mahirono I news makire hi news channel ma ate kon ina news yo update achim matano ta hila limila tutiki yaro Middle East country la tutiki yaro tsirang bayu na tu yoro ko na ko I yutsira kadu
Serang bani ba shangla na ko I tin sap ku zap sai yo ba chako kang nanasa serang ba yu na tu yoro serang ba yu la tu choyo na licho changye limila tu tiki yaro ko tu mato yaro nanasa nanatse na nanangki na tu yu chi yaro hiritsa isa aki kyo sha alat salana ina chantano no nara pam na tanki na na hora hetla angona nyeso nyere isa chanye Middle East la Iran US Israel ra khata amala lele ko hatba khata amala yo the news channel atuna makhalang amathera asitsa amathera Christian land ratano makhalang mayuti ratano atuna his third world war roramau kona atuna predict sana assumption sana hatsa libata nana yuchiko tano hatsa kyoba limi abam the Middle East tisha shide nizara atuna iran limi nagalin la India la makala kamatyo Africa la hibayo maaraze ila tumatsa hine ira akang ko ira ko kila effect matano ko na lamyano sa kole ta amay utility hiba Middle East la ikang ye amla nye war hina isa ko kila isa yo economic isa yo lili abam la effect sa jano ko hatsa tikiyale hila ina ike ila iga bank na trouble kala ashak kala hiba hikuna iyo akan iyo shalang se abam la disturb jano achi ina lula matike kala achi matisho na I tosa shi ata hatsa karono I kya katu ifala tike chona if abam shalang se lola abam la tsariru duza tike no hatsa kyo na iba limi hi isa hi interdepending katu na katu cha rake na katu cha ngake na liba limi katu hatsa ko na limi katu anyala sara kada tike de limi atwa shashina ti shashino ko economic lili abam la hatsa atsanya charore ko isa abam na tsapzile ko nana mama the kala hatsa hida lile no kala hiba suro ko pekya kadula na tsirang ba yucha chake ko na yutsira katu kana na siba tsirang ba yula tu chona trana liro ko ba tsirang ba yula tu yona liro kan limila tu tike na yaro kan na yutsi na your faith in Christ Jesus na yuti Krista de yuti basa na tu surura liro na macheti na matsatio yutsirti isana kapi lamtino kang iba Iran hitsa kala chanye Iran hiba hitsa kala azinda chola trana malyo katang tsizana lile Iran hitsa 1935 lado ara limi ani malichwe otherwise ara ninsa Persia yang taba kona azinda chola ayi azinda chola atumbi Yehuda ara hatsaba Persia la lite Yehuda ra Persia yang tabana are kyang nyeche chacho atumbi hiba azinda chola katang tsizana trana lile hatse gona 1935 la do hiba ara 1935 ta shiza Persia ko pichirocho ta 1935 la arana Iran gona changye liba hitsa ni malichwe gona isana hatsasa lamkeno kala ila Israel na changye Iran limi khatu manungba ara limi atungla war engage in lima do kazala ara Hamas the war sarabai Hezbollah ara Lebanon la war sayarabai Houthis ara Yemen la war sayarabai limi country anya sang the Israel I kya hitna war full scales of war sayarabai kataya lere ko hatsuba kataya ba bekya ades Iran alimila Iran hitsa kadang tasize ba limi khadurile ko hatsude kadanu ba shemasu na kadaba za lamthinde za kabila Israel hitsalanre atora ma akoni milam thinu ta Israel na hiba kadaba iz hidadu kada choba ma ko hiba kadaba hitsa lamthinde Iran hitsa Persian limi hitsa are your world history la isana kode thina are your UK la civilization, world civilization, nothing kala. More than 6,000, 7,000 years of civilization. Iran is up. Let me your history. Civilization, your history, Latindi.
world civilization thangeli 7 civilizations ko hazla Iran is sakatu ko ariyo civilization sabaza kang hajar tharo thangi pe khulane lamti khatang azi yang likhatwe araza to lamlung apamla azi limikutila thano khadabala thano alimila azi khatu limikhatwe ko hazde Israel ika yang lihina arakhatu de duma ta country Assam yede full scale of war na chaya bami adise Iran limina trona thithina yaba limikatu de khatar bare ko hazaza Israel hida du khata shubama arahi rochara athunra tono Egypt limila na chekona Canaan limila watashila Egypt limila na langwam lana arakhata na rochoba chanye dashi arakhata bare kang hajar tung ara khata chidala du ara akang lina rore haze gona Israel na Iran ma ba hita du randomly blindly ma choba ma ta arasa hi khatang asita matera arana lamthing gona arana isa history yukila Israel yukila khata chida bala khata licho ko tsirang bani isa khata trocho ko tsirang bani isa khata khamchocho ko tu be kala tu cha de khata chona tsirang bani isa kyang thse saro hira pamcha ar lamthing kona arna khata no ba ti ke cho bai kona isa na hi nichere news la achimayono ta hibahi ina February 28 nyamung tina tike kona chanye dashila news ina mayap masone ina news atamo ngiro cho channel album la news ngirbai media album la news ngirbai ina kang tsirang ba hi tusuro la tike raro hi news ni na tangke da na tsirang ba yuna tu yoro machang tin rabai limila tu tike raro machang tin rabai Israel na ara asata material arna news la male ta ariyo yuki arna ara asata material arna lamnong chachoba hiri album sa media kuna lang baba kuna kapalona machang ting na hero choba chanya hi khatulile hache gona hilacha isa album na hache gona Israel na ariyo kila ting de kadanong chidanong wade sirang ba chana lamlong sirang ba lamchung sirang ba program za arna khanong ko hasla waba khata khalang ako ngunong ta ko de arna ako titang na mala machina sirang ba lamchung za makeko na arna ko de khata no waro yangli academy ara amuko ngucho isa ngunong we hase ko ni Israel ni na khata ba za khata experience anyola khata no mi sirang ba lamchung za makekala isa Israel amuko ngure yudara sirang ba lamchung za khapa khata khalang isa ako ngure ba za arna mathena lile hase ko ne hachaba chanye iba khata amala yangli amala de khata ba yangli asamaye de khata yabami matuza yangli amala de khata no ba sa arna hidadu mathongche ta lapchola mache thingona lapchola thingona he yucheba a right time ko shida be khalai sirang bar lamchwe haje gona ate shemasuno ko ate khata no kona Israel na shemasu khata choba isana nichire news channel abam la hiri zamanguno hilazana ko de tinang isana news channel la anyibe asambi news la flash news jago hila Iran yang chaba ayo dala ali kamene hiba assassinate sasoba cha isa abam na mathele Israel na ariyo CCTV kala ariyo mobile adam hack sagona kankado aching abyo first tip are chodaba are kitaba apam cha country ashulana lamthi ho hajaba country air kadala kilometer hachar atungile ko hajaba kadala liba country khaduyo ariyo CCTV apam cha hack sagona ariyo mobile phone hack sagona arna hacha operator na hiriabam ni thiya chobaire lamthi sirang bana arika tholam no chabacha limina mako anye kanong khadu ko hachaba cha hack sagona arna hacha thiya gona jamna yagona at right time khatula aralang nara bam atumba shipulung gona tapta ba pekha within no time na malalap chana Israel check fighter rona hachaba
ara pamya ba ku abam za chanya jona hasala saso so isa ngure sirang bara lamchung ara hita do makalap program album za ara lamthina kalap cho balile hasa kyo na khala ara nei ba khatari chacho akodi ba ara burim gona zir purim hita chati ara holiday kare koi ba burim chati hi holiday hita kode na chacho khala Esther yang sala do Esther abi Persia limila licho Israel zaba Persia limila liya de za changi Iran lai goza hazaba surula Arab Persia la liya ba bekala Esther za yang lila abi za yang sala ra kadu chacho yang sala king na kyobe cho ko hazaba beka namu ba Haman hiba Esther yo waka abam la kikala isa mateno ina ila ala atana nyore Haman Israel Persia la liba abam 120 to 30 province state la liba abam Israel shubit shya la liba Persia liba abam sasono ba Haman yo lamchong amala chongba li choe daiba Esther abi aku Mordecai na Esther anya topdabo Esther de yo cho sirang ba na neiba pamjila pamso ba hi Israel ninda akam cho pamjino nana hila makam cho khalang sirang bana lang bana kam cho nong ko Esther hase ko na changhe ko Esther de Mordecai na yocho Esther asa atam marin ko na apina yang li yang saba be de ya ko na apina Israel kam cho nong ninda ya cho ko asaba be kala sirang bana totally reverse sabe cho Persia liba Israel album the chanson no bali chokali Israel na tankita na fasting kona Esther na yocho o Israel tankita na kana fasting sana ko isa sa iyang lila pam ina fasting sano ina tankita na kano ko ina zaba nyamu yako na yang ya sasaba de yoko yanong te Esther na yako na yode cabinet total reverse Israel bam chanson no spasala Haman ara Ahua tra arokuki abam champeso Israel kam chocho hibaza borim ko hazabaza chanye dashi hazaba kong hajara tumpe kala Persia la tikecho Esther kuna hazaba UK ko hazabaza chanye dashi Israel na kang makuna February achanglang ko March atike katala hiba borim holiday ko hibayo celebrations arna Israel kam choba nyamong kona arna zabaza celebrate sare Hatse kona hiba Burim festival sa ate February ko hila March atike lang ko February achang lang hisa tike choy Israel na zaba UK rocho isa Iran ate liba Persia la limila le isa achang sono ba licho ta chanye hi tsirabar lam chongwe isa yano to know hiba Iran hisa ara Israel na trade to know ara na proxy war atong yo bajoko ina de giba kiba yo Hodis Hezbollah hiri abam sa country abam sa Lebanon hiri abam sa na tu sacho Israel chansonu ba has a proxy war sa so ba re ko Iran na sa trading jere ba re Israel ninda alonti maliba atra arin cha tu so ba mado ko Iran na nuclear weapons sa kalap che kala Israel sa namal chana champe so no hase ko ni Israel ninda atra arin shahila isa kamchono isa Iran de makata kala isa kam alonti male chanye isa sano chanye isa tsara matono chanye isa kutsi lang atong lakatono kupil ling atong chanyano ta atu isa tsura shamzura akya ashang la yang tsala lino hatse ko na ate maya masukala matsano ko na arna ya masubalile ko atsa arna macheti ya ko na hatse ba same country Persia la ate Iran hilata Israel chansono ba liba Esther kuna tankita nana ara nunguchide hiba ara akamcho total reverse akona ara kamchocho hase kona hiba prem hitsa katang ara nida atongde ko hatsba beka ara na words February 28 ana words ara khada cha tigecho ko tu chacho na ade sai bakata atige ara yo connection ara asisa materna thingba cha 2024 2025 2026 24 kangza hiba Buriam festival hilata arna isana lunar clip kona tsire lunar clip sa a blood moon amo isa yo moon amo khatu
Ko hatba 2024 cancer hiba brim yo ara celebration amanye hiba blood red blood moon sa amanye rocho 2025 ka achakansa hiba brim yo festival amanye sa hiba lunar eclipse anya nya amu ashikyo ba sa arna rocho 2026 ka la YouTube hiba brim ariyo chati nyamung sa hiba red blood sa rocho re hatana hiba isa na red blood moon ade red blood moon nyaki hila isa na Israel na yo ba sa Joel Shati ahi anya ara sanre bakatula da tranale abadong ba nyamong amalako atanong maruete nyatsa mebenong ko chonutsa ashekyo mono Joel Shati anya ahi sanreba katula Israel na abadong ba yo nyamong amalaka durono Israel na a great day is coming for the people of Israel ko hatsaba kala a great terrible kada sara amla runwe ko na hiba Joel Shitila choyo na lile ko hatsaba Purim festival chati be khatsa hiba kang asang consecutive rogona 2026 la ara the exact ara yo Purim festival nyamo hiba red moon blood charocho ko araninda hiza akam choba araninda hiba red moon hiza yangli amala khasara mala mashido ara khalunum ba yangli hatseba nyamo ariyo Israel na bache baza ko araninda akam chongu ba nyamo ta hatsero du arna machetina liba khadu sacho hatse gona red blood moon hilai sana chonu amoza kamde isami charamara bekha chono amo choro de red blood choro ka chono amo de isala kanyina chonu tsule rmada nera mayuchiyo kanyina chonu tsule ko hila kamdo amala kanyina chonu tsule kataro khala tin kadiro ko tang na map khala za tsire ko na map thyo la kamdo map thina tong lin ko tin bi ko map thya map thina isala charamara bekha isa lunar eclipse Azinda chola kadang tiza na tranle science na lunar eclipse ko na tsire azinda chola hiba chono amo Israel na chono amo charo bata yangli amala khaluno ko arani na nge chenguno bata ariyo machithi makadule cho ko aza kang asangza amanye da du robo chekang ka ile tsro chono Israel na hidadu ma hi isa kamcho ba nyamowe ko na hiba arna kadanu bata shemasucho katwe ko na isana haza nichore ko areyo machiti makato hilade za sound lesson ko dina the 47 yereba thangiuba hilaiza na Israel na machiti ba chenge khada ba his tu cha chono khala limi country asama yide khada full scale war saya pami ades limina drone rina liba raising liba nation kadu de khada no ba full scale war shema subai ka tu cha chono khala arana ades khada thimbata he 47 luba yereba thanyuba azinda chola yereba thanye he cha atongde khatu chana thana male directly thana male thanye sala yereba thanye he cha khatang atongde Israel nida ko azaba za isana ko de thina USA president he cha yereba thanyuba president ade Donald Trump he cha yereba thanyuba USA president at the IRGC, at the Islamic Revolutionary. Arna yang tata ba isa 1979 lan arna yang tata no tike ko na chanye chakahi yereba thanyeu ba. America president at the Donald Trump yereba thanyeu ba. Israel at the Iran la IRGC na yang tata ba za chakahi na yereba thanyeu ba. 47 anya zakana cha coincidence sarbai. Ko azaba 47 anyaro ba zakha Israel kai ba to koi ba yereba thanyeu ba America president na change Israel ni da kha tang masi chona abina rezena arayola zena khatanong ba abina masi charabai kai tsira barlam chumao kai to ko na arna salam thirabai ko isana sa question ka duang lam thingho koi ba yereba thanyeu ba azinda chula detail apam the chona malay
ta arana isana kode Israel iba azinda chola chapter 40 50 60 dashi chapter liba abam la cha kina wakala 47 chapter liba 47 ubala cha chapter hiri abam la cha Israel ninda alongti mali choba ara ninda ayura makala family la li choba sirang bana chapter yare ba thanyu la ro de cha ara kha ako cha choba alongti cha choba amu anu cha choba arore khila kham cho choba hidari amatsi chapter 47 la cha thana likhano harna America president 47 ubana Israel thale sarabai ade Iran limila 47 uba arakang IRGC na yang sasa ba changa yare ba thanyo uba kala ariyo arna ase azinda cho zama bichire yuhudar na ade ta ara ahi azinda cho bichina train atla rakin arna bichire ko yare ba thanye da thingkala pamla atung bala yare ba thanye za Israel ninda akham cho chapa ayure surala na tharala na kham cho ba yo atung balino atazana hila ina beka kamchonu nadu ala tala ni yono hila lipo shati yare ba thanyola Jacob our family Joseph na nakona Joseph liba Goshen city Egypt limila arawocho yangkong tsakong tong sona changpe ba beka limia tong atige maliba beka Israel ara Jacob ara kuki ara la nache gona surang bana baran limi yang sasa ba poki sangye sala atauba matam atauba magya atauba Goshen city la arala zuno yonong tangchina mawachokona ariyo identity preserve sacho ko ara akang lina hazala tsirang bana yangbong tsakong lana nache gona asulimi khatula arakan kamchona yobacho lipo yereba thangi Israel na hazamana chere ara yukila mana chere ko tsirang bana atsa kamchojo ni se ge yereba thangi la are se yangli amla khaluno tsirang bari yangli ko azba yangli za hiba tsirang bari yangli tu yangli rongye sala ka tu isa yangli amla sunora amla achinglinge sala hiba ni se gi yare ba thangela tsirang bari yangli na ta khlu sonong ko tsirang bari yangli thima sonong ko ha tsirang bari na khamchono ni se gi yare ba thangela kana si jana thana lile Israel na ar yudan sa tsba tindi yerbai are sa Isaiah yare ba thangela Babylon yangli ba amla ko ha tsba khlu sonong Israel hazabaza akamchonguno koeba Babylon mala machina asita mate raising mala mashiba yang liza iga kansono lolam kansono ko tsirang bari yang liza timasono Israel nindang Isaiah yare batangeza ariyo history na katang atongte adesa Ezekiel yare batanye hatsila tsisa madoza Jerusalem amabakulana ki rogona Hazaba kikuna haza aratsena atela venu tikecho tsirang bara anma akamcho tsirang bara atroba anma atroba tsirang bara yangli nindang anma atroba akamcho amala Israel na haza yudar na manachere hiri kyoba azinda chola every chapter 47 Israel nindang tsa hi ataza atza ara ayurasrola ara chanalide ara aroro pokinalide tsirang bana ara kamchojoba tsirang bana ara nachechoba tsirang bana ara total reverse sachoba hatsaba UK zadu arana chonalile hatsai gone hiria pamzalam thinde hi tsirang bana nyamo mau gona Israel na asitsa mathera ara atora rabait ara langnara ara abamna hi macheting gona he right time pekha ataka dulile hatse kone isa yano matrano serang ba isa delile abina isa kang tura chere marep shangla shang abina isa kamchocho koi serang bare nyamong ko abina troche ba nyamong isa na khadanong ko na arna masi malana arna hi ki khanyin khadu yo ara ataza khadu khakona arna wakona ate Iran de khada choba isa nangure Hatse gonna you see like happen the maternally. Irara yo ara ate limi hitza.
80 to 90% are kichayo kadaba. Nimumla kadaba. Love cho are champion soko. America atrokuna. Adi are kang adela kang century kenwe. Are zikenumba. Haseguna Israel nindang koba makoba ma. Ta are nindang adela he utter threat. A nuclear weapon your trade lan arate kamchona lile. Ama utility hiba hija mateshati la makeba maya ara ate ina kibala za kada tharo thangila za kana chi dan yole. Achanga beka shangla atra arin rono kada ba yuwa yuchino ko abiyo mata amanye ko ashula kada yuwa yuchino ta masi taroso. Hiya changai nyamu role. Hatsa gonna utility. Hila matila chisu Christian yobaza. Api akali de yobaza. Hiri hita tikino. Ko matono. Sirambana Christian matena lile. Hatsa gonna utility yobaza. Masita roshona. Ta utility. Hinda talana leon. Kukina leon. Na utility za. Sirambara amasa yulana cheke gonna utility no. Siramba yula arakin trana male. Hazaba matila choyoba hitza. Chisu Christian yobata changelang isana natsena mure nankina yuchire. Ko isasa matole. Siramba yuza arakima. Siramba yuza yuchenungra. Yutsirati. Isa hidantu ashasama alang chisama liba yutsir katumatano. Nyamo makul limila tutikero hiya pamse isana kitino machetino achanga shangla nako ilirano utility masima malano ta tsiramba yula chake gona tsiramba yula isana ngake gona krista cha thinge gona isa utironam chikona isa utina likhalang tu suro matonge tu turonge sala isa akangko isa kuki Shusago anma akamchong nunu. Ama utility isa hidato mayusino. Hiba sermon hiba yuhi. Nyakia yung limila tu surura liro. Yehuda arne tu tachon Israel ne hitikecho. Tuego arne hiba atra ari shangla arne tali ne hiba. Limina trona rinya ba limikadu. Take two go kadacho. Rabam the news channel abam la. Yehudare yo are UK abam la kina nyakia yon kina rode. He in a yichego. Siramba yuza yucherako. Israel na kodona randomly arna matike. Ta ara Siramba lam chung yang chikona arna shemasusono. Yuzirati atra ari katarononko. Siramba lam chung yachi. Siramba de an ala shantana. Siramba de ala isa. Rakina isa anmerang desha isa tankidana ba anmerang desha zamarosano isa tankidana ba anmerang shisa yalana matisono ta sirang ba dedu limila kada yuwa rode aliozing ba yuwa yangkong tsukong rode isa abam na lamkeno matishati makeba maya aratharo tage ke hirabam laza achang ka shangrole no isa yutsi ko anmeronam chikona sirang ba shirnu sa yutsi rakado kado sa sonyele ame yutsi Hasegona. Hila Sangtam Baptist Dimapur liba utility. Nara tankita na makapcho kanyare. Nara amabarocho. Siramba mapanurocho kanyare. Ta mapapa ko isa siramba mapanuro bahina kakyo na ma. Ta siramba yuza yuchiko na nisiko na isa akangla pichina. Siramba shirinung ta yuzira kato sasonyale kona. Hiba yu kuna chechore. Ayuchira bam siramba na mawachang. Nako narukuki maro nambali kalang. Change hiba revival kuna isa kuki ronam shino. Change ba yu kuna nako narukuki ni na nalasikla achoda ba. Siramba hirabam zanda yula trana lile ko tike na yale no. Iko irukuki siramba nate ala shantana liba kuki ko yuzira kato sasong kona. Ma chana tankita na. Amen sa azasho kita sana azasho na wore. Tankita na kere.